Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma uthi usamusha kulona ikhasi-ke leli-ke, noma ukuthi-ke uyaqala ungena kulona-ke wenze nje okulungile-ke laphana, ungixhase ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali. Kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke elikhonza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintshantselo engiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphutheli lezo y'ndaba ezinjengamanje ukuthi ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Ukusubscribe akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke sekuvele-ke umama-ke laphana-ke obeya esontweni wadlulisa umyalezo kubo bonke abantu abaseNingizimu Afrika-ke nabaya-ke emasontweni ukuthi-ke laphana-ke bangalenzi iphutha lokuthi baphume esontweni noma bengamthandazeli umkhwanazi kulo bunzima abhekene nabo-ke njengoba sonke sazi-ke ukuthi umkhwanazi ubhekene nani-ke laphana-ke. Into nje dlala-ke ividiyo yakhe lo mama ikliphu yakhe uyizwele wena-ke amazwi awakhulumile uzwele wena ukuthi uthini. Nenze ucolo bhala masuzwile-ke ividiyo ngena comment section uvushiye uvo lwakho ukuthi wena ucabangani ngaloko daba-ke lolu bese wenze okulungile nje ungixhase ungaphuma ulicindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke elikhonza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezitshenzelwe ngiza nazo kufakela zona kulona ikhasi-ke leli-ke nawe-ke le video-ke le awuyithokozele. Bengithi mina sisayobamba u-11 malingaphumi isonto ningathanga baba yiba nomkhwanazi nethimba lakhe malingaphumi isonto maningasho amen ningashongo ukuthi baba lamadoda amele iqinise ezweni lethu sicela uziwe embathi sicela uziwe engamele. Hawu kodwa General Mkhwanazi sizokwenzelani siyi-country.